gute kuri Lesotho na Afrika y'Epfo. Yego niho byatangiriye ngira ngo wari umukino wahuzaga ikipe ya Lesotho ndetse na Bafana ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo bakaba bari mu mikino n'ubundi yo gushaka iki gikombe cy'isi cya 2026 kigomba kubera muri USA, Canada ndetse na Mexico. Hanyuma rero icyo gihe murabyuka neza cyane ikipe y'igihugu ya South Africa baje gutsinda barusha cyane ikipe ya Lesotho, nk'ikipe nto muri iri tsinda rya gatatu n'u Rwanda rurimo ibitego bitatu ku busa, birumvikana ko barushaga, ariko hari akantu kari kabisobye kubera ko uyu mukinnyi witwa Teboho Mokoena akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Mamelodi Sundowns, ntabwo bari babirebye neza ko yabonye ikarita y'umuhondo kuri Benin ndetse na Nigeria. Iyo mikino ibiri bakinaga yari yabonyeho amakarita y'imihondo, ariko kubera uburyo iyi mikino y'igikombe cy'isi gushaka ikinwa hari ubwo wenda ashaka kubyibagirwa. Ndavuga nk'urugero, nk'ubu uribuka ko u Rwanda na South Africa bakinnye muri 2023 ihuye, urabyibuka, cyangwa u Rwanda na Zimbabwe. Nuvuga ngo ni imikino iba ishaka gufata imyaka ibiri ikinwa guhera 2023 igasozwa 2025, hagenda hazamo amawindo ya match ebyiri. Ubwo rero wenda ushinzwe kureba ko abakinnyi wenda bamaze kuzuza amakarita abiri y'imihondo ntabwo yabirebye neza kandi amwisobye. Kimwe nuko ashobora no guhinduka, kimwe nuko wenda yahinduka muri iki gihe cy'imyaka ibiri, kimwe nuko umutoza yahinduka cyangwa na staff technique yose igahinduka, ariko nyine yihindutse agomba ko byatubayeho agomba ko handover yihindutse aba handover Muhire Keve kuri Muhire Keve, ariko twashaka iki gikombe cya Afrika. Hanyuma uwo Mokoena baza kumukinisha bakina na Lesotho. Ntabwo rero ari Lesotho yareze ko umukinnyi afite amakarita abiri y'imihondo, Rwanda nayo tarabyibukaga nyine yanabimenye kubera ko yanasaga yanavuye muri kuruse pe, kubera nta mukino yari yagatsinze kuva icyo gihe. Lesotho kugeza n'ubu nta mukino iratsinda, n'u Rwanda sindi rwayitsinze. Benin niyo yabikurikiranye, ndavuga ariko uyu mukinnyi wabonye ikarita y'umuhondo, ko twibuka ko dukina nabo yabonye ikarita y'umuhondo, ubu nta handi hantu abonye ikarita y'umuhondo. Urumva Mokoena ntakira mu kibuga hagati Nepo Teboho Mokoena n'umukaseri wabonye ikarita mukina, baribaza ngo indi mikino yakurikiyeho ubu abuza ahantu yaba arabonye ikarita y'umuhondo. Bajya kubicekinga barebe neza niba ntawe yabibonye, basanga kuri Nigeria nabwo yabonye ikarita y'umuhondo. Baravuga bati uyu muntu yakabaye abanahari yakabaye yarasibye match ya Lesotho. Barabireba neza batanga ikirego muri FIFA, hano gari mu CAF ni muri FIFA ko bari gushaka iki gikombe cy'isi. Hari abantu bavuga ngo South Africa ngo urumva ngo perezida wa CAF ngo ibiki n'ibiki, abana bayo ngo Lesotho ngo Ibria ngo nta nubwo yarega Afrika y'Epfo ngo baraturanye n'ibintu nk'ibyo. Ariko Benin ubwayo kubera ko yabona ko bishoboka, nk'ikipe nayo ifite amanota ajya kwegera South Africa, nibo bareze baravuga bati bakinishije umukinnyi ufite amakarita abiri y'umuhondo. Akandi kantu kabaye Nigeria murabyuka ko mbere yuko ikina iyi window irangiye izi match ebyiri yabi ya South Africa bakinnye n'iyacu Amavubi dukina na Nigeria. Bo Nigeria batanze ikirego mbere, barabisakuza murabyuka binaba byinshi cyane, banagaruka ku kintu kivuga Nigeria niyo yazamuye debut ivuga ngo Lesotho kubera ko n'ubundi isa nkaho ikinira muri South Africa ari igihugu wagira ngo kibarizwa muri South Africa, bati ntishaka kwiteranya. Nigeria izamura debut iravuga ati twebwe ibi ni scandal, CAF nitabiye umwanya na FIFA tuzajya no muri TAS, atari ko ikipe y'igihugu ya South Africa igomba kubihanirwa, igomba kubiryozwa. Icyo gihe abantu bakavuga ati Nigeria kuva Lesotho itarareze ntabwo ikirego cyagira uburemere. Ejo bundi rero iyi window irangiye ko Nigeria yashakaga ko irega ikajya gukina na South Africa, aya manota South Africa yarakuweho mentally bakaba batameze neza cyane abanya South Africa, bari kuri icyo gitutu cyo ko bagiye gukina amanota barayakuweho. Nigeria ikabafatirana yabatsinda ikagira 13 wenda bo bakaba bahita n'ubundi banganya, kuko urumva baranganyije. Ikipe ya South Africa hari inota itarirengera, ariko Nigeria yavugaga ati iba yakuhaye 3 natwe tukayitsinda twari kwita tujya mu mujyi umwe yo kunganya. Ikipe y'igihugu ya Benin rero yabaye nkaho nono izura ngo akabuze niko babyita, ihita
izamura ikirego gisanga icya Super Eagles yari yarazamuwe ko abanyanigeriya ejo bundi basa nkaho bo batongeye kubisunika. Nigeria imaze gutsinda u Rwanda mu buryo abanyanigeriya batemera budakonvenka nyuma yo kunanirwa kwitsindira South Africa. Abanyanigeriya basa nkaho bacitse intege, ahubwo nk'uko bivuze Iberi niho Benin yahise yinjiriramo iravuga ati ko ibi bintu noneho bigiye muri avantage yacu, byashoboka tuzanihurira na South Africa twayitsinda yanakuyemo yayandi atatu, ntibyaba noneho bigisohoka kuri Benin ko yajya mu gikombe cy'isi. Benin rero ihita yunganira cya kirego cya Nigeria, bihita bigira imbaraga, nibwo bahise rero bafata umwanzuro ko South Africa bayikuyeho amanota 3, ari nabwo muri iri tsinda byahise bishoboka. aho ngaho tugiye kujya twirebeho mbere yuko tureba abandi. ubu ngubu itsinda rihagaze gute? Itsinda uko rihagaze nyuma yuko South Africa yari ya mbere n'amanota 17 yari iyoboye rwose ifite n'icyizere kizajya mu gikombe cy'isi, ikuba 3 rero Benin yahise ifata umwanya wa mbere n'amanota 18 mu mikino 8 imaze gukinwa. Benin izigamye ibitego 4. Hanyuma South Africa nayo ubwo yahise igira amanota 18 ku 17 irite 17 ifana 3 isigara 18, ariko yo izigamye ibitego 3. Hanyuma ku mwanya wa gatatu hari the Super Eagles Nigeria, mu mikino 8 ifite amanota 11 izigamye ibitego 2. Ayo manota niyo inganya n'u Rwanda uri ku mwanya wa 4 amanota 11, ariko u Rwanda nta gitego ruzigamye, nta n'umwenda w'igitego rurimo. Lesotho ifite amanota 9 rimwe n'ibitego 3 mu gihe Zimbabwe ifite amanota 4 irimo umwenda w'ibitego 6. u Rwanda kujya mu gikombe cy'isi. Ibi barero twebwe biradusaba iki? Gutsinda Benin tariki ya 10 hano kuri Stade Amahoro saa 12, hanyuma gusanga Afrika y'Epfo tariki ya 14 azaba ari ku isaha ya 2 muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo twetsera umukino utangira we twarayitsinze muri Afrika y'Epfo ukasigwa amanota 6. Iyo wanya 6 ariko ubwo bivuze 17, ntibivuze ko automatically ikipe y'u Rwanda izaba ifite umugisha. Bisaba ko Lesotho kuri ku munsi wa 9 wo gushaka ino tike Lesotho yaba yahagamye Nigeria, kuko Nigeria nayo irarebera mu mibare y'Amavubi. Nigeria iravuga ati u Rwanda rwatsinze Benin ukanadutsindira South Africa. Umeshano Nigeria ivuga Nigeria iravuga iti iravuga iti nibavuga bavuga tariki ya 10 iravuga iti u Rwanda dutsindira ikipe ya Benin unadutsindire South Africa. South Africa nayo ni nayo ifite amahirwe niho bikiri. South Africa kwitsindira ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ikitsindira n'u Rwanda, n'ubundi baravuga bati Benin yaba yabuze isitara nk'Ikigali. U Rwanda rusaba ko Nigeria ndetse ibintu byakomeye rero muri ndetse ndetse na amakuru agezweho imibare y'Amavubi turayigarukaho turayigarukaho ariko tubabwira turakire APR Rayon Sport mu isaha ya 2 dufite Amavubi barasabwa gutsinda Benin na South Africa bigoye. Gutsinda Benin Kigali no gutsinda South Africa bigoye cyane, ariko nyine bishoboka. Hanyuma ubwo akaza gutegereza ko hagati ya Benin na South Africa ndetse na Nigeria nta yiza gutsinda nayo imikino 2, kuko hagize itsinda imikino 2 muri zo urumva, ariko urumva ntibyakunda kubera ko tuzatwikirira na Benin na South Africa. Ubwo Nigeria itsinze imikino 2 baraturusha ibitego bazigamye ibitego 2. Ubwo byasaba ko u Rwanda rwo ruza kuba rwanyagiye kuri Benin na South Africa bagatsinda ibyura difference ibitego 2. Hanyuma ariko na South Africa nayo wenda itsinze umukino umwe muri 2 ifite yagira 17, na Benin itsinze umukino umwe muri 2 ifite yagira 17, kandi bazigamye ibitego byinshi kurusha u Rwanda. Na Benin zigamye 4, South Africa zigamye 3. Kuri ibyo vuga rero kuri match izabera Bombela Stadium Mpumalanga hariya South Africa ejo, iki cyemezo kimaze gufatwa bahise batumiza umutoza wa Go Blues mu ntama ya federation n'abayobozi b'igihugu ku makuru aturukayo, ko nabo byabababaje cyane. Bisa nkaho bari batangiye kwizera kujya mu gikombe cy'isi nk'igihugu cya South Africa. Rero batumije umutoza wa Go Blues bamusaba kwirinda gukora ikosa muri izi match ebyiri zigiye gukina ejo. Rwose amakuru yizewe habaye inama y'abayobozi ba federation n'abayobozi ba Ministeri ya Sport n'abayobozi bo mu zindi nzego mu gihugu. batsinda Zimbabwe n'u Rwanda ubu nicyo gihari. Amakosa yakozwe ari technical, wakabaye na staff ubwo n'ababishinzwe mu buryo buri technique mwaririnze iki kintu. Ati Nigeria twarwanye intambara
ikomeye ati rero mugerageze mukosore. ariko uburyo tuba tuvuga ngo twitsindiye Benin ngo tukarikina na South Africa wagira ngo no gukina na Somalia na Eritrea hanyuma ubwo u Rwanda ruzakina na Benin ku itariki 10 ejo nibwo bitubwiye ku itariki 10 ku isaha isa 12 muri stade Amahoro tariki 10 rwose birumvikana ko harabura iminsi 10 nta nubwo ari iminsi myinshi n'icyumweru kimwe kirengaho iminsi mike tukakira Benin tureba niba byibara tutuyambere tuyabona tukazajya muri South Africa dufite iyo mpamba nyine tuzaba twakuye i Kigali. Mwakoze cyane twinjire muri